Ok. Veo xente. Está cayendo agora. Que horario tens logo? É alto. Sábados e domingos, às 8h30 abro. Esperamos já uns domingos, tanto pode sair às 5, mais 4 ou mais 7. Porque claro, a fruta-feira. Hai xente ali. A fruta-feira. Xa. Ainda non vin ainda. Sabe, perguntou-me ontem, que estás contente, gustas e tal? Eu, sim, a verdade é que sim, además os horários são um pouco nudos, tal. Aí foi dizer-lhe esta semana. Mano, conta com que o domingo não está a fazer a prova. Un morto? Eso é teales. Sí. É o plano. Teño un mini, tens unha potijorda de baixo. Vou na coller. Ben, tens outro do outro lado, hai outro do outro lado do puente. Ok. Vou a tomar un Teño un mini. bazooka, mira. Ei, Detrás, non? Non foi a min. de por ali. Un sabadinho así. Vexo, vexo. Está na No, agua. na auga. Pinta un blanco. Vale, boa. Menudo crack este cara. Ten sniper. Ten pump. Non sei se levar o sniper. Vou levar o sniper por 6 de granada. Parece que. Vale, eu levo 6 granadas. Y ojalá se apague esta parte. Buah, eso sería a puta nasa. Sería putado. Porque ha comido mi hermano. Headshot down. Está quieto. Mataron. Yo estoy quietísimo, no sé por qué. Hay un encima de la casa 30 de... metros alto. Xa. Una. Bueno, se eu ter calquera outra arma, está máis morto. 50... cuidado, Hai outro máis, Que non entran as balas, tío. Que raro. Hai outro aí, Hostia, 24 blanco. Sí, sí. De outra maneira, se xa te están ofrecendo 1250. Onde hai outro máis? Arriba. Morto ese, o de baixo. Tiro as balas. Vale. Vai outro. Está baixando. Headshot. Boa, Alex. Aquí. Morto. Boa, Alex. Easy. Boa. Oh, verme detrás. Vamos. Me va a reventarme, chaval. Let's go. Está aquí. Un bazooka, Sí, cuidado que nada. Granada. Vuelve para. Tenemos a otro de lado. Blanco, o izquierdo está blanco. Teño bazooka. Vale, Pero está dando cúrate, mucho, mano, está cúrate, cara. cúrate. Teño un botiquín. No, tío, mines, non teño nada. Ven aquí atrás. Quedoume atrás. Aquí teño. Eu cúrate. ese que está en el susto infernal, estaba bastante. Ollo detrás, a ver se nos van a disparar detrás agora. Vale. 5 segundos. Non me van os minis. Caeronme. Que minis? Ah, vale. Teño Acaba co 3 minis botiquín. aquí tirados. Y ese va a ir a cerrar encima. Está un abaixo, Alex. Boa, Un mano. morto abaixo. Mateino. Cuidado con Vale, arriba. cúbreme. Caiu unos minis o cabrón ese. Teño bazooka. Tiro. Morto ese. Payaso. Sí. Un sí. Hai que ganar a altura. Un tumbado. Outro non sei onde está. Pues estará revivindo. No, non creo. Dispárame aquí, Alex. Sí, é este. Vexo. Está haciendo focus. Headshot blanco. Está un toque. Rushamos. Morto. Morto. Buenísimo, tío. Let's go. Minis. Hai táctica azul, non sei se le vale ou a pumpa azul, a verdad. Teño pumpa azul, verdad. Peixes aquí. Hai peixes, sí. Nada. Uy, eso quiero nos tirar. Sí, pues a ver si intento. Estábamos casi... Joder, que pesar de gente, tío. Este a mítica contra nosotros. 110! Vamos! A outra montaña? Sí. Sí, pero ahora os de baixo tamén lle querería meter, Sí. Ah, que se están pegando, non?
Abaixo xente. Vale, aprovechades. Tú tantos cohetes, no, mano. Eu teño cohetes, pero esta distancia inútiles. Deron un tiro. Bueno, inútiles. Eres un tiro. Vale. Aí antes había un. Turqueales. Vale, da montaña subiron os niveles. Me cago en ya fixenme daño. Subiron os niveles da montaña. Me cago en Dios, non quería facer eso, hostia. Ollo ves nos van Casi roxear. o dou. Son malísimos os de baixo, Sí, estou no vendo. Inhábila, rotura de ligamento cruzado. Ten un dos de baixo. 23 blanco aí. Outro nin se cubre tampouco. Non sei que fan, tío. Tiramos da montaña. Hai que entrar na zona, Alex. Entramos pola base, vente pola base. É que quería matar a aqueles dous, pero bueno. Base. Xa morrerán. Non pasa nada. Aquí onde este árbol, estaríamos ben. Espera, Seis con vida. fogata un Aquí, segundo. encima de- Fogata un segundo. Sí, Así poñemos a tope rápido. dispáranos, cubrite. Xa estamos. Vale, xa está. Ainda quedan cofres e todo. Vale, Xa. iso que nos dispara. Vete mal. Sancho, ves? Boa, tío, moi ben. Madre mía, como ando. Hai xente ainda abaixo, O sea, os de baixo están tocadísimos. A un diño traen un snipazo que dou moi tocado. Vale, pois Está aquí, focus mano. abaixo. Aquí. É que xa non están na Vexo. montaña arriba. E aquí estamos de puta madre para disparar. Os de baixo non se curen de nós, Mataros de baixo. Sí, están detrás do árbol ese. Si, vexo. Roto. Sen a Roto outro, blanco. sen a outro dali. Moi tocados, quedamos só contra esos dous. Xa está gañada a partida, mano. Quedamos contra esos dous. Oye, que ten sniper unha. Aquel ten sniper. Vou recargar bazooka. E vou tirar ese. Eran malísimos estes dous, así que sin problema. O único que hai que cubrirse ben. Vale, temos altura, Aquí pillamos nosa altura. Vale. Acaba de meterle un snipazo a un tamén, así que... Eu non sei canto vida terán estes dous, pero... Recargo todo. Vale, están subindo por aí, mano. Eso. 32 blanco. Boa. 38 azul ao outro da rampa. 32 azul, ahora atrás, no, Morto. parto un. Boa. Vamos, Vigo está aquí. Vigo está. Que boa partida, tío.